Muthenya wa kiumia munini wa President William Ruto anyitanĩire na etĩkia kanitha igĩrĩ kaunti-inĩ ya Kajiado akĩambĩrĩria na kanitha wa Catholic wa Christ is the King kũrĩa erĩte ang'ethanĩri yake ya kĩũteti atĩ ndarĩ na ihinda rĩa kũgũra guoya na ndoĩ rũthiomi ta rũu. Tafadhali tuache blackmail, tuache threats, tuache intimidation, tuache kuuzia watu uoga. Wakenya wamekataa mambo ya blackmail, threats na kuuzia watu waoga ama kuuzia watu uoga. Wakenya wanasema hawataki kuuziwa uoga, na hata kama iko ya bure hawahitaji. Mbere ya guthoma kanitha wa AIC mwena wa Loitoktok ainyireirio rĩngĩ andũ arĩa marenda kũmũnyita mbaru matiganĩrie ciama ciao na marie marĩ gĩkabu-inĩ kĩmwe kĩrĩa nĩ kĩama kĩa UDA. Hizi wabunge 155 tayari ni members wa UDA from all corners of Kenya. Hiyo ndio mpango yetu ya kuunganisha Wakenya, kutengeneza chama ya kitaifa ambayo itawashirikisha Wakenya wote. Wapinzani wetu wajieleze. Hizi chama zao mingi ya kabila hii na hii na hii wataunganisha Kenya kwa njia gani kwa hizo machama yao kidogo kidogo ya kabila hii na kabila hii. Ruto imagaretio ni atongoria matiganĩte arĩ hamwe na mũmbunge wa Mathira Rigathi Gachagua, Aden Duale wa Garissa Taũni hamwe na angĩ. Sasa vitisho imetoka kwetu imelekewa kwa kina Mudavadi na kina Kalonzo. Tungetaka kuambia hao pia wakae kidete. Wasiogope, hii Kenya ni ya kila mtu. Sasa wakitishwa, waogope watakuwa ni watu ya sangapi. Wasikuwe watu ya kuogopa, wakae vile sisi kwa Jubilee tumekaa, tumesema hii kinyang'anyiro wa Kenya ndio wataamua. Next contest for 2022 will be between the people's choice, the people's candidate, the leader of the hustler nation, William Samoei Ruto, versus the government and President Uhuru Kenyatta's project. Wengine tuendeleze zile mipango tulikuwa nayo. Tulianza tukiwa URP, TNA, tukashikana, tukajenga, tukakuja Jubilee, na sasa tumepanua kutengeneza UDA ndio tuchukue wale wengine wenye walikuwa kando kando, wenye walikuwa ODM akinaisha Juma na wengine sasa tumewaleta ndani. So UDA is a bigger movement. Wengi wa wananchi wako hapo na umeamua kupitia bottom up kuwatoa pale. Nigeno ahinyĩrĩirie atĩ angĩkanathurwo gĩthurano-inĩ kĩa mwaka tũrorete nĩagetĩkĩra moimĩrĩra amu bũrũri wa Kenya ũrĩ mbere gũkĩra mũndũ wothe, nawe na President Uhuru Kenyatta nĩmagĩire na kĩrĩkanĩro atĩ gũtikagĩa na ngahĩha nĩ ũndũ wa ũteti. Najua ya kwamba tunaelekea katika mambo ya uchaguzi mwaka ujao, na tungependa kama wananchi wa Kenya tujikumbushe ya kwamba we made a covenant as Kenyans that we will never allow politics again to divide us. That we are going to be united. Our politics will be non-violent, non-divisive, non-ethnic, so that we can unite the country even in our politics. Na mnajua hiyo foundation rafiki yangu rais wa Jamhuri ya Kenya na mimi tulianzisha, na tukasema lazima tubadilishe msingi wa siasa zetu za Kenya. Thutha ũcio mũnini wa president nĩacemanĩtie na aikari a taũni cia Loitoktok, Kimana na Ilasat kũrĩa atigĩte eranĩra kũrĩkio gwa tabarĩra ya maĩ ya ciringi bilioni 5.5 ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere. Hamwe na maũndũ mangĩ marĩa eranĩire marĩ ithabu-inĩ rĩake nĩ atĩ angĩgathurwo ta president nĩakongerera kĩgĩna gĩa CDF kĩrĩa gĩkoragwo kĩrĩ milioni 100 harĩ o gĩcigo kĩa ũmbunge o mwaka nginyagia milioni 120, bilioni 100 cia kũrũgamĩrĩra mathirĩ ma andũ arĩa marĩtwa mao maikĩtio CRB na kũrĩ andũ ethĩ na arĩa matarĩ na mawĩra. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ
wake. Sema tunaanza hapa chini, tunaanza chini. Sawa sawa.